Ekitabo ky'okutandika Shura 34 Abaisirayiri okwitaba Shekemu ahabwa Dina. Omu biro ebyo Dina muhara wa Leya ou yazaariire Yakobo akaza kutaayayira abaishiki b'omu nsi egyo. Shekemu mwine Hamori omuhiivi omutegyeki w'ensi egyo ku yamureebire yamutwara yamuhamba yamushiisha. Ogwo omushaija yamarra omutima gwe ahari Dina muhara wa Yakobo yamukunda yamugambira ebyokumugwisa gye. Shekemu yagambira Hamori ishe ati nshwerera ogu mwishiki. Yakobo yahurira oku Shekemu asiisire Dina muhara we obwo abatabani bakaba bariisize. Yakobo yahunama okwitsya obu biizire. Hamori ishe wa Shekemu yaruga omu rurembo yaza kuhanuura na Yakobo. Beene Yakobo ku bakihuriire baruga omu iriisizo bataaha. Bashaasha kandi bagira ekiniga kingi ahabw'okuba akakora ekihagaro omu Baisirayiri okubyama na muhara wa Yakobo ekintu ekitashemeriire kukorwa. Hamori yahanuura nabo ati omutima gwa mutabani wangye gukunzire muhara wanyu nabeshengyereza mumuha mushwere. Mushwerane niitwe mutwingire bahara banyu nimwe mushwera biitu. Haza mutuure niitwe ensingi gye bari omu maisho mugituuremu mugikoreremu eby'obushubuzi kandi mugitungiremu. Na Shekemu yagambira ishe w'omwishiki na banyanya ati mungirire embabazi eki muranchwe kyona ninkibaha. Enjugano n'ekiconco ebi muranchwe n'obu byakwingana ki ninyija kubiha nk'oku murabinchwe biitu mumpingire ogu mwishiki. Beene Yakobo bagarukamu Shekemu na Hamori ishe nibaryarya ahabw'okushiisha Dina munyanyabo. Babagira bati eki titurikubaasa kukikora okuhingira munyanyiitwe omuntu otashazirwe ahakuba omuri itwe kikaaba ekihemu. Hariho kimwe kyonka ekyakutureetera kubiikiriza nikwo okwikiriza kuba nk'itwe buri mushaija weena omuriimwe akasharwa. Obwo nibwo turibahingira bahara biitu nitwe tukashwera bahara banyu tukatuura nimwe tukabiihanga rimwe. Kumurabe mutatwikirize mukasharwa nitwija kutwara omwishiki wiitu twegendere. Ebigambo byabo byashemeza Hamori na Shekemu omutabani. Omusigazi ogwo tiyayeziringa yarahuka kukikora ahabw'okukunda munonga omwishiki wa Yakobo kandi akaba naasiimwa munonga okukira boona ab'omuka yishe. Hamori na Shekemu omutabani baaza ah'irembo ry'orurembo rwabo bahanuura n'abashaija b'omuri orwo rurembo bati abashaija abo twine nabo obusinge nahabw'ekyo kabatuura omu nsi egi bakoreremu eby'obushubuzi ahakuba ensi egi ni mpango nebamara tushwere bahara baabo niitwe tubahingira biitu. Hariho kimwe kyonka ekyakureetera abashaija abo okutuura niitwe tukabiihanga rimwe nikwo buri mushaija weena omuri itwe okusharwa nk'ab'oku bashazirwe. Nimugira ngu ente zaabo n'ebintu byabo n'amatungo gaabo goona tibirikwija kuba ebyaitu? Katufe okubiikiriza nibwo baratuure niitwe. Boona bashohwire nibaraba omu irembo ry'orurembo rwe biikirize ebi Hamori na Shekemu omutabani babagambira. Buri mushaija weena owarabire omu irembo ry'orurembo rwe yasharwa. Aha kiro kya kashatu ku baabaire bakirwire obuhuta batabani ba Yakobo babiri Simyoni na Leevi banyanya ba Dina buri omwe yiihaho y'orurara ye baateera orurembo kitamanyirwe biita abashaija boona. Biisa Hamori na Shekemu omutabani orurara biiha Dina omu nju ya Shekemu bagyenda. Beene Yakobo baija aha mitumbi bagicwijura banyaga eby'omu rurembo nibabatura okushiisha munyanyabo. Batwara n'amasyo gaabo ag'entaama n'ag'ente n'endogoya zaabo n'ebyabaire biri omu rurembo n'omwishwa byona. Banyaga itungo ryabo ryona n'abaana baabo abato n'abakazi baabo n'ebintu byona ebyabaire biri omu maju byabo eminyago yaabo. Bwanyuma Yakobo yagira Simyoni na Leevi ati mungwisiize akagwe mwandeetera kwankirwa kimwe abantu abatwire omu nsi egi Abanyakana n'Abaperizi haza nimureeba ku turi bakye. Ku barayeterane kundwanisa ninja kucwekyerezibwa n'eka yangye. Bagira bati hoona tukamurekeragira munyanyiitwe nka maraaya.